play iwe perlok hibas ngap lang bajong kani ke channel Amen the faithful and true bade pang Jisu hi walai lap lang bajong kani ke channel tungin sedang hakar teng pa berkun amat sim berkut Amen. Mata kesingi busan aktin jong play naga kitab jong prophet Malaki lang wanikong dekat khatway bat khat ar. Naba nadu bami kesingi hadu basep. Kekerteng jonga kalong kapakrau hapdeng kijaj penriu. Haman la kejaka la terwajing inubi berkejing kenya bakhoi haka kerteng jonga. Naba kekerteng jonga kalong kapakrau hapdeng kijaj penriu uang utrai kipai. Mapipat de pilet sang yaka haba piong hana kami utrai kalabit tingit berhana lakban ibeng yaka jenbam kabahalor jengka. Kalau kepara keikba kuat bandra ban puson hakini ka sengi. Halor kani ke jing keren jong blay lang ba jong unu prophet Malaki. Ya kani ka jing terwa jing kenya keba day nadu bami kasngi hadu pasep kasngi. Ngiji asngau hai ki kenhun jong ki balang Kristan beper ni ong kadon ka praise and worship hang ni i shisha ke kata ka worship ong praise kemut yaro worship kemut mane kajing mane ke ba shisha kedai kata hakaba don jing kenya but haba don jing kenya kadon kaduan lane kadon ka altar de hangta hakaba hakata kaduan don ka jing terwajin kenya but ya kane ka jing terwajin kenya hadu nadu ba la tho ya kane ka kitab panadu ki por mandai ki por jong ki Israel hadu akane ka juk ke pamantah hadu mentah kasngi kane ke baong nadu bami kasngi hadu pasep ka kerteng jonga kalong ke bakrau penigi jaj penriu bat man haman la ka jaka la terwajing ubi bajing kenya bakut ya kerteng jonga hoi nidon ke jing kenya Eucharis bakut nadu bami kasngi hadu pasep kidon kipor las sedang ya kamas bakoi jing kenya jong ya kharis bakoi akawe ke jaka marka kasi ke yaj maka por ke yaj nakawe ke minute sakawe ke pot ke minute but nyau baje subuh nyau baje men step don kawe ke mas akawe per ke jaka hadin sipang akawe per ke jaka las sedang sakawe ke mas hadin sipang kamas ke don sahakwe per ke jaka berkumta ter na kawe ke perthei ja kawe pat ke perthei na kawe pat ke jaka ba sedang jo ke perthei ter pelun jo ke perthei bro kawe kene ke jing kenya jo kamas bakui ke don de nomor kata ka jing don hapo ke balang katolik ya kene ke jin kenya Eucharis bakui ke bangi ong ikot hakaba ka don kata ka jin kenya ke balong consubstantial kajing nang ta kajing don jeng ka transubstantiation but kini kijing maya ki pakrau ki bu Jisu hi ula keren hai ki apostol ya ka ula seng halor ki apostol kayat man kasngi te kani kede ke pa ngong ka kata praise and worship ke pa shisha habadon kajing kinya habadon uleng do upaknya hakaba Jisu hi ulang uta ulang do syabom jukut ulang do kat kum ka order of Melchizedek baong te kane kade kajing kenya basisya kane kade ka worship basisya namarba omdon kajing mane basisya lamda don hi Jisu lada omdon kaduan namar ya kajing kenya la terwa habadon kaduan hadin junga pi kaduan habala terwa jin kenya te namar kata omdon kataka praise and worship lada omdon duan don bun ki jaka ki ong praise and worship hendrei lada kam don duan kede tang ka praise and singing
Kadon ada om don duan kan don ka stage. Haba don ka stage om don worship. Kadon tang kajing ruai. Laban ruai ya ublay ruai ya utrai. Kadik tang kajing ruai om don worship. Ka worship kajing mane kade haba don duan, haba don jingkinya, haba don ublay upasisya. Oi pila ban ya tainia ban nga ba ublay udon ki jeka baro abi khat ya ublay hangta ublay udon kade ka bai sisya ba ka jingmane ka bai sisya pat de hangta habadon jingknya par habadon jingknya kamut ka don ka duan habadon duan pa jingknya kamut udon uleng do batang uleng do so ublay ubala ban teruai jingknya mano-manoru ki bomdei leng do so ublay kim don ya kabor Omdan authority ban penlong jingkinya lada omde uleng do. But omdan jingmane lada omdan jingkinya omdan duan. But omdan ujin kinya omdan unong kinya. Dia namar kata kene kede ke jingmane ke basisya. But kene ru kede ka niam Kristan basisya. Apa don jingmane jingkinya berjing terua. Dia namar kata kono-kono ke jingmane ke badon jingkinya hangta kede ka niam. Hapa omdon duan, omdon jingkinya, omdon uleng do, uban kinya, kamde kanyam. Kadai tang kebalang, kadai tang keseng. Dia mar kata, pilapan sengomong ya kene, tabang ngakren ni kajing sisya, pada ngalat tahu ya kene ka channel ru, amen, the faithful and true, amen, ubade uji suhi, ubade ujing sisya. But ngai tu tangi jing sisya, wala pi sengomong makana ngakren betangi kajing sisya. Rei light nang ta nganom keren ni kejing sisya pejing sisya ka song norim ha ka tin ka jong blay but ya ka ei ka ba uji su la ai pateng kata ka de kejing sisya dir mar kata to kejing sisya nomar ba kejing sisya kan pen lai luit jangi ma yo anis pra de kejing sisya kan sa pen lai luit jangi de tongin sim ya kan ka jing sisya tongin wan se ka jing sisya ngakhat ngawer ya pi bar khot ki ba sngap yanga ba ki ba ngomong ba kren ki tin ki ba lai pujai nomar ba pi ngomong ngam ngoper andrei nga priang ya ka jing kren jong pi tangba nga dang yai khot ya pi wan sya ka jing sisya wan sya u amen the true amen the Lord Jesus Christ who has chosen his own Ubala jid ya laki jong, ula it ya laki jong haduk bakut, ya andis katlai iwe. Ula it ya laki jong, pad ula pun ibu it haduk bakut. Pad day nak kena kadau, ula bu ya ki apostol, pan peteng ya ka ministry jong u, bagi apostol ki ai pateng ya kene. Pad day tang kita kepalang bayo ya ki jinghiar pateng apostol, ka apostolic church kata kadai kepa sisya kepa ujisu ula bu nakapanta jonga bat jong pi to try on yarap ya pi pa pin sngutu ya ke jing sisya pin pli ya ki khamat to men simo khoi un pen pli ya ki khamat jong pi pan yu i ya ke jing sisya priang ya ke jing sisya im ya ke jing sisya om pan pet ki wei ki le ayu kita ki bodan hakata ke jing sisya ki le kumta ka jing tmu jongi ujisu pat ujisu ulabu ya ke wei kepalang pat ke teng jong kepalang ke dei katolik dia nomor kata tungin wan syak jing sisya ngakhat ngawer ya pi iwe pa iwe da kasur jing e ujisu ukhat ya ka ba ujisu la duai ya ka ba ing siam ki jing duai ka ujisu la duai na ka panta barok ki breu panilong ka we hakalong ka ba khat nyo ka jing duai ka barok ka we keleno ka jing duai jing jisu na ka panta jing i barok to tungin i je jisu da ka bangi ko ngu pengibut ya ka ba ujisu hi uong. En je rooi het Jesus Christus.